Hadin ka jingklat no jong iwe mansim ibadang lui iba om syam layo banyu i ka sngi ubanai kham tam ye ka kemi ka balapun ki bahaya ngasem jong ite khlung ibala klat no na pok pok jong ka kemi kilapan pau ye jingsu khya ka bajur bah namar bakim yo banbat ye i kini ki bahaya ngasem kilong da ka bayathu bagane ki jingja ka di hadin bagi lej ban sim ye ka jing sumar na boy rombong CHC ban lej kha khlung kila ka noru da ka bong banamar baka kemi jong ite khlung ka kiu bah ka blood pressure kumta nagate ka hospital kila batha bandi sidi ya ka dawai blood pressure bat kumta kala khata ya ka mansim jong ite khlung kat adu baka kemi kala ban kha ya i ha ka por ka ba imdon mansim shu Henry habai keren badu doktor T Sutengah ubari doktor in charge jong ka boy rombong CHC ula kentat ye kene kejekno da ka bong bai kong Liza Mary Marbanyang ha ka por ka bala admin ya i ha po hospital ila kiu bah ka BP nagata ka daw lahaban sumar shwa ye ka BP jong i badru watla ila sukha Henry ke jingkhang ban mi i khulung kampat pli kumta dang ha ban ap ban yo ladru ban sumar shwa ye ka BP jong ka kemi ikong Matilda Marbanyang bad ikong Ruby Nika Marbanyang kibade ki bahayeng jong ikong Liza Mary Marbanyang kila kenok bagane barok gade na kejing lek torti jong ki doktor bad kinos lailam ya ikong Liza Mary Marbanyang syakete ke CHC haga khatsau tarik banai nailar arjara arwar bad labatha ya ikong Liza Mary bad lekno syaki hospital hanong ba Shillong banyo jing sumar ke babyang Henry namar ke jing sukha kala jurba bad depor kat bagi dang krek ban lech Shillong kumtai lakha ye khlung Henry kapat dai khlung ibom don mansim shu bad kita ki bahayeng kila keno badai nagadau jong jing betha ki doktor bandi sidi ye kedawai BP kasepen kala long bandu no ye mansim jong iti khlung dong o bahai BP acha kedawai BP lai telisin pedi katu si swa pangan wan ro ong ba pia kedawai BP kumne to sholi dong moi yang beri ban met ong na mune badai bandi man kasina na bahai BP acha BP dawai BP su ID kasi Tamenin kasi pa kiwarna to dawai khlut to dawai kalsium dawai senam ki ai tiga beri perasuk kha tiga khlut ite kam khlut de ngi ro pasuk kha de khlut yo dala ha tiki wan pe ide ten dalam si pede ki oinga o pide ben kit hospital na bam don shu pa kabet pam lak ban kha de ma kum tahi kira mi shule room ki wan khot ya ki ong khile ap lang hatai de ngale chipot le room de kan ne kap tre shong le room tingi la mi de shaba de ong le no shapa hospital Tengok ngadon bapak pihak hak hospital nomor ngam itu dah nepen uno doktor uno nos rongam itu ire tegi ya mi kita pembal pindala le cipo hospital hana hap so syak puet bet tegi ngiwan yalam no kina thi bete tewan yalam nang thi te udah poi ni tega ka ona le thia sya hi nga sa le hospital da poi hi pak aha tenda ha ri flum syak sa syo ai bagi ongin kit no sya poi hospital ro Kakam ai ta kislip ki baki dawai baka ai nathi itu kislip bagala ai totar kakam ai ka ai ta kuwe ka slip ba bangin lek jite jadi sisa kuwe di hospital ki ai yang betul dawai bala de pen ai thi kin sa baki pek kuwe hospital nah thi ta kakam ai ka ai ta kuwe slip ai bani kwa ke jing sisa bale bikin dak torti habala da kisuthu baki biang ka facility ban khala ne ban sumar ka bri ban ya banong pang mo so no la de ban pau mo ke hatu kasi baki ket hi Tada dala ada jago kita jinja kini sim kini ong masih mana masih baar mau kita masih baar mesti dalam step kini ong kit nak kumne kumtai kumbayar tu itai kemeli beli kayak ong banyak ada poi sepo hospital dan pak kuat ben kayak lo kayak pak makai saya kan ban pak kuat bai ibu tentang hospital tapi kini saya tak kikili kan syaban mi tapi pindah kayak hospital kini saya ki omra ko robar hospital tada lo poi sete kana sa pak boy bet dong lak khare ba dan ni kumtai ki on tiki dawai nga shulung mo katarin ka wai ba hapor ba mi kada ba kano ka dispensary la ne ka CHC mo la dali khaklung ki bala pun khaklung ten ya ka dawai ki bala pun di la ne ki bala ai ha kata ka jaka ba sumalun kong ki ai ka slip la ne ki transfer na siya ka wai ka hospital ha kathie pa kim ai na ki ai bet kang ta dawai ba ka start slip ki dawai la ai long dawai snam ai we ka bri botan pipi ai ta dawai snam ta kadang hai si hai am ko pipi se ki dawai itu itau ki dawai pipi ro atli lai tli long long arjat kadang der mi dah urusan MG te we dawai te lai tli tu lalu kasan MG te don ki ai asid si kat bawal tu pipi ka ai ta phadi bilai lai tli te kat bawal ji kan no pi dawai ka bumpa di ki yang sa te ki nurse hang to dah hajan Aku ni di tu em ba sedang bahai pala te bipi yo phadi bitu dawai te
Lai teli te khatsan MG ga jing tre kan kan ko dawai. Makan nusni lagi Bu ang ketua hospital. Mana mau? Ni let kalau long betang sisni arbet kan. Namar ni let khat arbaje tinggal apa site mat khat asisten em tu. Te sa dan tu kami sini kong kartu sini kong proses ni kasi si ba apa dah apa pendiri ada mungkin kau site mengimla semua tu. Jadi si ba dikit nongkong lah dia benong mengimla semua kan demo. Dikit no magi cemong dan dah tu si ba apa dia nak pilih balik dikit sa hospital dia yang apa. Dan kalian dokter don Dokter gue dokter sentrang pembangam itu udah mas teu ong na ol ajan tahu ong teh kata kami kan dokter ube enggak cepat teu semen teu ong kata belajan ta teh kata kami langsung bersimir dan non petik shuan tahu tak BP hi teki ai biar tu doi BP pak pendik kan tu doi BP teh haba kabril langsung rejing sisa gede ban pet we hospital teh langsung kabril ai drip kila ai tu dawai ban konsuk ha kan teh pada shu ai tu dawai BP deh Ukulung jaga ban kelak sih ban kano la tre tu doi BP tu la shu sakut siapa lah kasih